Trishna o 9 hi phali mani fast gate tamtei play fast gate parbus dong he ticket counter ayang tongo canteen tongo sigon sa kaisa Trishna o shop kaikha naijir na pori punung nai ayang ke toilet tongo pura naik shop kaikha yang bisinga pesa tagda photo ma tokho ayang side te pori punung nai loge rawai nai tong yang oi baksa ayang digi songanya room luka ga tuda ge ayang kaisa nokah masamajak ndong ang kung may tabok oleh pura kat ni sana lagi pura ayang kaisa tongro room nosto ay gini ayang toilet tepro punong manira apot na nakalajat kung na kali ni tabak ayang kola tuitong naiji pura naik sogoro pura tuikri ba rungkle tongo tuikrin bang chole kainya yang launch berazak kaini pura area photo naiji podda buar bang tui dolawo tuisha podda buar kamu ke bathroom ke itu su dokes maza naiji sati ga hongda pura podda buar naik thongka talawa si pura tuikri ba tolangka naik thok naiji ayang burung berazak tong kaisa hani dagrak rong rozak plastik mungnya hani ya naik thok pura kamu ke rozak wa tuikri ba tuikri rung rok thong ulta mang khaijak naiji pakai সময় যদি তুই dong ke naik ke kamu rung kaini kaisa berazak mang naiji Israel nang nai rung rap waing dong tongo tabok waing kai pung mani rong naiji kalau karena Amti kawi Amti makauta Amti makai sakati kawi Amti makoplow Waktu dini ulang kai penung na Saka Saka katabak Nah di seorang na dok waing kang besilba waing ayang kerja tu imang na ayang waing lihat kata na rodo baik kang lek tonggo naija mele eto besi kere masing ong ke saman tar na yani teksa poriskar bang na तो प्लाई रोग क्लाइजा जोराबा सीटा पीटा कहाँ के परिष्कार खाइजा गया हैंडी की ट्रिश्नु गाड़ी का हैंडी मासिंग सबसे फैके बेस्ट हार जा गया प्लाई चौपराइजर जोराबा प्लाई बांगनो प्लाई बेसिरभाग गोबां tripura putih kemudian rumah kamu rumah kawai tuh sendiri
pode buarma le kain bela da launch kormo kaisa khikhan kaisa kaya mana tuis pengjang mana ngorok ralo ya tungui tungui jadi naijak nai mungsa kerei je tongmani masing digi phaike belai janai belai khlai jak kutukma tolao jotto plai mangna masing digi phaike best janai